Февраль günü 1960. Давайте мы начнем. Бірінші сұрағымызды оқып келеміз. Согласно поговорке. Закат окончил летний теплый вечер, остановился на краю земли. Тебя я в этот вечер не замечу, и лживая не нужно слезы лить. Достаточно терпеть твои обманы и слушать ночью сказки. Yüreğime konup Başımda teke kepke aldım deş paramızda. Öye betim şıksız mima bu gada da çidera. Bilim karşımdan benden kostlar yılmayıp git. İkinci güneş Perde hoşçalar Anlamasın büyüğümün dayamı. Çeşmelerden sularga, çeşmelerden su bağında, canlı sularda, su şehrinde durlarga. Принцесса патшаның мойнына ташлана һәм үбеп ала. Ачыла. Ябала. Perde açıla. Artta bir mimikçi var. Korkuşup türlü yaklarga taralışır. Geleceğde de yol basar bile. Araba yol tutalar. Yol basar iler astında. Beşinci görünüş. Perde aşağı. Aşık tereze yanında yaşlarının aytıp jitkeni kütüp oturalar. Sen uylap bir kütü, göz yaşların sırda yaşırır. Azizem kem oğlum koydurdu, kütetemli oşlar düşürür. Туй бик күңелле була һәм әлдә булса барады. Пәрдә ябыла. Әкиятта катнашкан бар артистларны да сәхнәгә чакырабыз. Алғыстар әдегіз, бейіміздер, барығызды да шағырабыз. Оларға қолды тұшабыз башта. Мәмеде нескен бақылын әдегіз. Үш адым алға, рахмет. Бірге